A bomo kikil? Ej, danes grem pa v avtošolo. Veški izpit sem naredil pred točno 22 leti. Ampak pazi te tablice. Kar bremzi, kar na štrom, pa kup pravil. Friškolovec, 2 stopinje. GoPro. Nož dol padel. Ti tale table pa že malo old school, a? Ko kurs porabo, da si naredil? A zdaj padel? Jaz sem enkrat. Ne, pa nisem. Hopa, v redu je. Mal moram rondoje povaditi, krožišča. Roundabout. Ja, sonce se je lepo naredil. Glej, kakšne lepe barve. Ej, Rok, jaz sem zdaj prišel po per, veš, tako da morava nehati. Men grede, stari atmosferci mrči out, a ni tole najbolj kuska kapca na svetu, black on black, stari. Kadarko? A ja, to pa je res, ja. To je ta 0-0, Laško Malta, veš? Tam nič ne piše gor, ampak je Darko. Ok, per imam. Zdaj pa na rekaro. Se tako veselim. Oh yeah. A, stari, če malo pofantaziraš. Tako da najlepša hvala. To bi moral imeti za pisarno, ne? Ja. Lej, tam je všeč Mako Elite 2. Da samo pa tole for, da se da odstran, ta, veš? Se boš videl, malo boš testiral. To pa lahko na levo ali pa na desno stran daš, ne? Evo, tle imaš tele. Tukaj noter v tele, ne? Tek noter se nastav. Kje si, Janko? Mandarine. Vesna, hvala. Mandarines.